palakan, tasyak ti inaiinispal ni Kristo akamang. Isu inispal na basul ko aduda ayatek tinagan na tasya sinugbot na agragsakak itinagan na pagayatak atong palen di man lupot kanyak dagom ti inaibilin itdek kapaela. Isu inispal na basul ko aduda ayatek tinagan na tasya sinugbot na agragsakak itinagan na. Isu inispal na basul ko aduda ayatek tinagan na tasya sinugbot na agragsakak itinagan na adda kanyak tinam nama asyak na ispalak awan puteng ko ken dwa-dwa ni Kristo't pagtalkak. Isu inispal na basul ko aduda ayatek tinagan na tasya sinugbot na agragsakak itinagan na ti balay ko na isaganan tasyak inispal na idjay to ti pagnaedak ti awan inggana. Isu inispal na basul ko aduda ayatek tinagan na tasya sinugbot na agragsakak itinagan na. Isu inispal na basul ko aduda ayatek tinagan na tasyak sinugbot na agragsakak itinagan na agragsakak itinagan